Odhi nyime gi sero ombulu ne jatend piny William Ruto ka gipuoyo chenro mag dongruok mosebedo kochwalo e gwenge mopogore makono. Kotelnegi kod jatend migawo mar mwandu ma e bwolo Ali Hassan Joho, gisingo ni ok gibi yie ne josiasa maketo sirikal tesre duoko chien dongruok ma kadhwadh nam chumbi kono. Gimedo jiwo jodak makono mondo ndikre kaka jolut ombulu mar yudo thuolo mar go ombulu e yiero maduong' mabiro. Sasa Mwenyezi Mungu naye ametuletea Daktari William Ruto. Umeelewa? Siasa ni mahesabu. Ametuletea Daktari William Ruto. Sasa hii nawaambia ndugu zangu, tena kwa heshima kubwa, tumshike huyu bwana William Ruto. Tumsaidie, tumbebe, tumpigie kura kwa fujo. Akimaliza na sisi twende kwa watu wake, tuwaambie tuliwasaidia, mutusaidie. Sisi tutasimama sana na tutaikanyaga hii njia na miguu miwili, kichwa tukikiinua kwa manufaa ya jamii yetu. Tunaweza kuwa tumechelewa, lakini kwa sababu tumepata rais ambaye yuko tayari kutushika mikono, hatutarudi kulala tena. Tutaosha uso, tuvae nguo, tutembee na William Ruto. This time nimesema MCAs tutasimamisha kwa 20 wards and we are targeting 15 MCAs down from 5 sasa kwa 5, sawa sawa, na wabunge 4 na woman rep na senator na pia governor ni wa ODM. Yule ambaye anataka kuja kwa mchujo aje kwa mchujo.